no riu ni mwari wa nyina. Mishesheni ya Inoro TV. Gonyitioga ni mwiroreri iwa shesheni Inoro TV haria hothe uratwa mukira uri anishirikitie kwihanda thaa 12 ngukwiririe hau kabere ntugukorwo tugicemania nigetha turore maria maragithie na mbere guku bururi-ini na maria marakunuka na ritwa riakwa ni Ikua wa Boshi. Na tukiambiriria tukwambiriria na riboti ya kiha riboti iratukinyira ati kuri na ndege mwe yakorwo ikigwa kuria mwena wa Mwihoko guku ni Githurai. Ndege no iragituika ni ya ruhonge rwa Amref na irakirikana igukuite andu ana. Ndege no yakorwo ikigwira nyumba na guthukangia nyumba na indo iria ikuhiriirie na riboti ino tugukorwo tukirumanirira nayo makiria nigetha tukorwo tugikumenyithia maingi maria makihanika. Riboti iyo ni ati ndege iria igukuite maabitha ana a ruhonge rwa Amref ni yagwa kuria mwena wa Mwihoko na yagikorwo igithukangia nyumba na hihi ni tuguikorwo tukiamukira riboti ino na njira nyandanduku tumenye kana ni kuri andu makorwo makihutio mutino-ini uyu. Hihi aria magikorwo mahutitio tugakinyiriria ndumiriri itu ya kumendithiria kuhona kwa na ihenya. Guku ni Githurai 45 kuria mwena wa Mwihoko na ngakirwo mwandiki witu ni arikia gwikinya mwena ucio kuone gutuhaririria riboti ino na magi makiria ni tugukorwo tukimamukira mohoro-ini maitu maria mekurumirira. Na tugitigana na riboti Ministry ya Ugitiri ni rathingata a Kenya na endi mubira wa maguru makorwo na uigiririki na mathingatithie mitugo miega hindi ino ngucanio cia CHAN irathie na mbere guku bururi-ini na mabururi ma Uganda na Tanzania. Mwandiki mukaru ministry-ini ino niwe Raymond Omolo erite a Kenya marumirire mawatho na mitaratara iria yathirwo ni kiama kia mubira wa Africa nikio CAF magithie kwirorera ngucanio ici. Ihoya riri kiama kia mubira wa maguru guku bururi-ini FKF fine ya ciringi milioni 2.91 ni undu wa kwaga kurumirira mawatho megie ugitiri ngucanio-ini iria ciahanikire muthi wa kiumia gatagati ga Kenya na DR Congo kiharo-ini gia Kasarani. Any issues that go against their regulations, and because we are hosting a big event of this magnitude, any untoward occurrence could potentially lead to either disqualification of the country hosting any future events of this magnitude, or the FKF, which is a local federation, being fined and making it very untidy. So as we prepare to work on the hosting of the AFCON 2027, we must all as a country rally behind the local organizing committee, the federation, in ensuring that we have a good event that is not marred by unnecessary or avoidable incidences of insecurity or of hooliganism. So that last weekend on Sunday, that's the reason why we delayed. It was deployment of stewards and volunteers. That was the reason that we had that small slight difference of timing. We said from 11 o'clock the case will be ready because we have already done the deployment. Kasarani, we have said we are starting at 1 o'clock because the camp is at 7. So that we are giving people time to come in without causing any congestion around the gates. That's why we are giving that long duration so that you can come and enjoy yourself.
Na tukitigana riboti yo ni ati mutongoria wa DCP Rigathi wa Gachagua augite ati President William Ruto ari na guoko ikundi-ini cia itoi iria ikoretwo ikiagagia mabũrũri matiganite kwa muhiano hari gikundi kia itoi kia Al-Shabaab na RSF gia Sudan. Akiuga President Ruto ni agite na mucemanio wa thiri na atongoria a gikundi kia Al-Shabaab mwena wa Mandera. Gitonga wa Wambui ani atuhinyeirie icio makiria. Kuraya na mucie hende ya giikaro na Kenya ria maikaraga mwena wa Kansas bũrũri-ini wa Amerika. Mutongoria wa DCP Rigathi wa Gachagua atigite thi ng'ima na kimako thutha wa kuga ati President Ruto akoretwo agicemania na atongoria a gikundi gia itoi kia Al-Shabaab na oho akiuga ati President no arahura njeki gikundi gia itoi kia RSF bũrũri-ini wa Sudan. William Ruto, you need to know, the Americans want to know why you are working with Al-Shabaab. Why, when you are in Mandera, you met 3 leaders of the Al-Shabaab militia at night to discuss business with. Na kuona ikundi ici ikoretwo ikinyarira thi ng'ima na makiria mabũrũri maria marigainie. Gachagua oritie bũrũri wa Amerika kuhura rucamio President Ruto na njira ya kurugamia ndakanakinyithie magũrũ make tĩri-inĩ wa Amerika, gũkũ akimahoya matikaherithia a Kenya ni ũndũ wa mĩtugo ya President. Just do the right thing. Impose sanctions on William Ruto as a person, never to come to America. And I think if he does that, that is our problem. Kenya should not suffer because of one person. Gachagua oho ni orotete thirikari ya President Ruto ni ciiko iria ugite ni cia kwagarara kihoto kia Kenya kwa muhiano ari njuragano unyitani wa migwate oro hamwe no huthiri moru wa wabici na honge cia ugitiri niguo kuhahithia mung'ethaniro. You have become the worst violator of human rights in Kenya. Why are you abducting young children? Why are you killing young children? You can play around with people in Kenya, but you cannot play with the American government. They have you on the radar. And the evidence is everywhere. Na kuona atongoria thirikari ni makoretwo makiuga Gachagua araria matuhuhu mwena-ini wake ugite uira wa maundu maya enaguo we mwene na oho mawaganu ma thirikari ya Kenya Kwanza no ira muiganu akiuga uira ucio ni akutemania kuri honge iria ciagiriire. That the evidence is there. The shoot to kill orders by Kipchumba Murkomen, he cannot deny. Your own order of shooting people in the leg, you cannot deny. So even if you get the PS for Foreign Affairs to issue statements. Ahado-ini ha Inoro TV, jetawo Gitonga wa Wambui. Ane ngatho Gitonga wa Wambui na tugicokera riboti yake hau iria ngwambiriirie nayo ni ati kuri na ndege yarikia kugwa kuria mwena wa mwihoko guku ni Githurai na ni kaunti-ini ya Kiambu na Kiambu kana mwihoko ikiri kuria gicigo kia ubunge kia Ruiru na ndege no igukuite maabitha ana kindu gigwitwo kana ruhonge rugwitwo AMREF. Maabitha ahohonokania na maabitha a Biraru oro undu mwe na maabitha a borithi aria kuhoria mwakio na ni marikitie gwikinyia niguo kigeria gucemania na kana kuhoreria mutino uyu na makiria ndege no ni yakorwo ikigwira nyumba cia andu na ingi cikiri na mwaki toguo rakiona mbica-ini icio turakurehera na maabitha marakigeria kuhurana na mwaki uyu. Ngicokera ni ati ndege igukuite maabitha ana a AMREF ni yarikia kugwa kuria mwena wa mwihoko guku ni kaunti-ini ya Kiambu na maabitha a uhonokania maabitha a borithi na maabitha a Biraru ni marikitie gwikinyia mwena ucio. Ndege no ni yakorwo ikigwira nyumba cia andu na yagicungiriria mwaki uria maabitha aya maragithi na mbere kuhurana naguo na makiria makigeria gukiuhoria nigetha maundu magicokererie. Riboti ino tugukorwo tukimiamukira mohoro-ini maitu maria mekurumirira ma Inoro hwaini na Inoro thaa 3 na tugagithie na mbere kuhe aria hihi makihutio ni mutino uyu ndumiriri ya kumendera kuhona kwa naihenya. Riboti ino tugukimiamukira toguo ndakwira ciarikia kwihanda thaa 1 na thaa 3
Tukitigana ripoti yoni ati President William Ruto na mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga ni mombite kamiti ya amemba atano aria mahetwo kibarua gia guthurima ukinyaniru wa ngirimiti ya ciama cia UDA na ODM. Ngirimiti ino ya agenda 10 iria ikirirwo kirore mieri 5 mithiru ererikana niyo muthingi wa kurutithania wira gatagati ka Raila na Ruto. Kamiti ino airigirirwo gukinyagia ripoti kuri Ruto na Raila o thutha wa mieri 2 riria bunge a UDA na ODM maricemanagia o thutha wa mieri 3. Mwangi wa Maina no tuhaririirie ripoti ino. Mieri 5 kuma riria President William Ruto na murunawe Raila Odinga mekanirire ngirimiti ya ciama cio cia UDA na ODM kurutithania wira hamwe. Maundu maria maiguanĩire guthingata makoretwo magiakiriria handu ha guthira. Ayuthi makiria ni moragirwo mirurungano-ini. Akenya makoimwo kihoto gia gutavania mirurungano ya thayu. Rivoti cia ungumania thirikari-ini igathie na mbere na kumbuka. Mawira thirikari-ini magathie na mbere kuheanwo na kimenyano mithingi-ini ya ukabira. Mbeca cia muingi igathie na mbere kwanangwo micemanio-ini ya kampeini iria irananio empowerment. Hamwe na maundu mangi kihiri, oriri Ruto na Raila mathiete na mbere kumatia ndugu yao. A hand applause to the two party leaders. Thutha wa ngirimiti yao kwaga kugea na umithio iguru ria maundu maria maratanga bururi gukinyeria riu. Atongoria ni mombite kamiti ya andu atano aria mathukeirwo wira wa gukinyaniria ngirimiti iyo. Kamiti iyo igutongorio ni seneta wa tene wa guthukio na kiama kia ODM Agnes Zani na igukorwo na amemba angi hamwe na mũmbunge wa tene wa kiama kia ODM uria utungataga bunge-ini ya Afrika ya irathiro Fatuma Ibrahim. Amemba angi ni wakiri na muthathauri wa maundu megie mwathanire Javas Bigambo, muteteri wa kiama kia ODM nenda-ini Gabriel Oguda uria wanyititwo migwate gacubiri-ini ka mirurungano ya ayuthi ya mwaka muthiru, hamwe na wakiri kiama-ini kia UDA Kelvin Kiarie. Ndumiriri ya Ruto na Raila yugite kamiti ino ikugia na cikaro na muingi. Anyititemi wabici-ini cia thirikari, komishoni cia gigatiba, ikundi cia gutetera ihoto, ikundi cia dini na ikundi cia ahũri biacara. Kamiti ĩrĩa ĩkinyagiria Ruto na Raila rivoti o thutha wa mieri 2 na mũcemanio wa abunge a UDA na ODM uritavanagio o thutha wa mieri 3. Mũcemanio wa mbere gatagati wa abunge aya ugatavanio tariki 18 mweri uyu. Ruto na Raila moigite rivoti njitheranu ĩgiĩ ũkinyaniria wa ngirimiti yao ikarekererio kuri muingi tariki 7 mweri wa 3 mwaka ukite, aririo mwaka umwe ugakungũirwo kuma riria ngirimiti yekirirwo kirore. Tumeweka sahihi. Kuri na ciuria ciĩgiĩ bata wa kamiti ino oriri Raila na Ruto moi mathina maria maratanga bururi na matiravatara kamiti ya kumathuthuria niguo metherwo kihonia. Thengia uguo ni gukoretwo na kamiti itiganite iria ciumbitwo hau kabere ta kamiti ya NADCO. Ende moimirira ma kamiti icio matikoretwo na umithio hari kung'ethanira na mathina maria UDA na ODM irethera kihonia. Leo mimi na baba amwanya micemanio ya abunge a ODM na UDA iria iravangirwo o thutha wa mieri 3 ironeka ari ya guthiminda uhiki wa ciama ici cieri mwerekera-ini wa githurano kia mwaka wa 2027. Ngiribotera Inoro TV, retwa riakwa ni Mwangi wa Maina. Kuria bururi giikaro-ini na utongoria wa nduthi thingira-ini wa iregi. President augite andu a nduthi ni manyitire itemi nene ndereti-ini ya kumba thirikari ya Kenya Kwanza, na uguo mabatie gutamburwo kuona nduthi ni ciandikithitie andu aingi mawira. Kama kuna kiongozi, and I say without fear of any contradiction, kama kuna kiongozi ambaye amefanya harambee, amesimama na bodaboda, hakuna kiongozi ananishinda katika taifa letu la Kenya. Ni kweli ama si kweli? That is the truth. Na ndio sababu katika uchaguzi uliopita niliinua wanabodaboda mpaka wakakuwa ndani ya conversation ya uchaguzi. Si ndio? Katika uchaguzi iliyopita group mbili zilikuwa katikati ya mambo ya uchaguzi. Bodaboda na mama mboga.
Nani ameintroduce bodaboda na mama mboga katika conversation ya taifa letu la Kenya? Si ndio? Na ndio leo hakuna mtu anaweza kutishia biashara ya wanabodaboda. Tunataka tuwe na mpango ambayo mwananchi wa kawaida kwa ile pesa anaweza kufikia, anaweza kuwa na nafasi ya ku-own pikipiki. Hiyo pikipiki ambayo wako nayo sasa bei yake si 190, bei yake ni 95. Ile 190 imekuja ngapi? 95. Simeteremka chini by half. Deposit sio 70,000. Deposit ni 9,500. Mnanielewa? Malipo ya kila siku sio 500, ni 180. Kwa sababu sasa tukishakubaliana na hawa, mimi pia nitaenda bunge niondoe ile ushuru ambayo bado iko. Ndio. Na hiyo ushuru pengine itapunguza hii pikipiki by another maybe 10,000 ikuje chini. Tumekubaliana? Tugitigana riboti ya nduthi muthemba wa bodaboda ni ati thirikari ni rekereirie ciringi bilioni 4.6 mbeca cia andu akuru, ciana cia ngoriai na aria mari na mawathe aria matakoretwo makiamukira mbeca ici kwa ihinda ria mieri 2. O ni kuringana na mwandiki mukaru ministry-ini ya wira rungu rwa tabarira ya Inua Jamii niwe Joseph Motari akiuga kigena giki gigukinyira andu milioni 1.1. Motari ugite kigena giki kiracereirwo ni undu wa guthuka kwa mitambo iria itumikaga kana itumaga mbeca na oho irari ihinda ria kuruga mwaka wa kigina. Aria matamukirite mbeca ici riu ni megukorwo makiheo ciringi 4,000. Nalipa ile pesa ya wazee, pesa ya walemavu na pia pesa ile ya watoto. Nitaeleza kwa nini ya watoto ambayo hatukuwa tumelipa mwezi uliopita, mwezi wa Juni ama mwezi wa 6, kwa sababu tulikuwa tunatengeza mitambo zetu hakikisha kwamba wale ambao tunalipa kwa kweli ni watu ambao wako hai na watu ambao ambao ni wanahitaji kwa kweli, wale wa chini kabisa katika jamii yetu. Sisi ni cia kumutethia guteithia korwaitu na andu aria mena mawathe ona ciana ciandikwa cihote kugia na maisha mega, uhoro wa kukita for the basic needs, irio, uhoro wigi dawa, maundu ta mau, na kuri ciana ithomithagio na mbeca ici, koguo ni turoiga ni tuguthi na mbere. Kire riboti njega kuona aria akuru na aria mari na mawathe na aria atehotete ni megũikorwo makiamukira mbeca ici iria ciragĩkuamĩte kwa ihinda ria mieri 2 na rĩu megũkiamukira cikire maita meri acikire ciringi 4,000. Riboti yo nĩ ĩratũhe kanya ga gwĩkĩra gaturumo mohoro-inĩ maitũ ma matemo ma thaa 10 gũkũ kwa Inoro TV. Mohoro maria mangĩ ndakorwo ngĩhutia na mangĩ maingĩ megũkorwo magĩgũkinyĩra ciarĩkia kwĩhanda Inoro hwaĩ-inĩ na Inoro thaa 3. Nĩ rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Ikua wa Boci. Gĩa na wĩroreri mwega.